keep quiet when you are leading us astray. Niho nahuririre headmaster yayemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Yakutero. Very good for. Headmaster asata jireba. Yega kurabiro mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje cishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi. Kurunogira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura. Ukaba no yegomba kushoma kintu profession cye wabe no ko. Abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki. Abajenyi bitu nubabana batuganirira ahabinte baraberemu kandi nubababina no bahabuzi obwa kubasa kukuyamba kwikirize biroto byawe. Ranga kandi etumunsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kufera izoba abandebere baryagambaki. Reba hindujire nebereho buri Sunday shahi naze kiro aha TV West Honga. Buri mwaka mwana no avonu gomani obo radio wese kwe mu myaka 26 ombuhereza tukutebekanisize embaga yo mwaka eyekiriro mirakongere. Enjoy your money at Radio West ekutusako David Tutalo nyange ngenda kubeerayo nnyo mu kinihiro mirankongere anti nga 26 endonge genda kaba wabayimbi banji nnyonnyo kigenda kubeera kikambwe nnyo ndongo ku ndongo lukoba ku lukoba David umwe izo mu kinihiro mirankongere osibe no shayaya n'abahereza ba Radio West bishagikirwe. Buri mwaka mwana no avonu gomani obo radio wese kwe mu myaka 26 ombuhereza tukutebekanisize embaga yo mwaka eyekiriro mirakongere ebirabira mukaga byo kwa mushanjoku omucyayika cyeka mbara city otafe wizoba ryona rizwira amashemererwa n'abeshongozi b'amani nka David Rutaro Alien Skin Shakira Betty Porogoma Kazibwe Kapo Fred Seremba Jose Sister Charity Bisham Kongwire n'abandi bindi rero kugashurako otebwa rushenda abo kuba naza kwa roshozo rwenyama obo turukusimiye wo muhurikiza otkozera kituri radio rwebembere zindi harokusingura ebihembo nyamwingi okutamu nshinjo mutwaro gumwe izo mu kinihiro mirakongere osibe no shayaya n'abahereza ba Radio West bishagikirwe. Sibire kurungi twakutangirira eshaha neza gacenshire ebiro byo kwezi no 20 okwezi no kwa mushanju omwaka ne 2025 Serena Nuwamanya ninyenda bine kusiha gacenshire agutwatebekanisa omwebazi yo gunsa kwakire mtu ya makuru kuturagaruce twije na makuru ombwijire
Emitwe y'amakuru ne kuhikibwaho. Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Agacencwire kireki arukurra ebyo kubaro bururo bwambarara city yakwatirwa ombyo burure bya Rwampara. Ono wambarara abadash medication forms nga talina na baruwa n'emu emukiriza emuwa rukusa kuzikima. Polisi nehiga abayokize motoka ibiri ahizoba ryo kutera akaruru ka NRM omurika kumiro. Chairman agamba nti abantu bano bazze ne bamukuba ne bakwa n'omukyala we ne bamutwalako ne sente miliyoni 4. Okuteekateekera emyaka 10 obureberezi bwa Ankole bwatongoza projects za biliyoni 9. Emitwe y'amakuru yaba ne kuhikibwaho. Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. Agacencwire mbwijire arukurra ebyo kubara obururu obwa NRM abwambarara city Sebuma Kawesi yakwatwa arukuteekateekwaho okuba yabagire kwiba empapura z'oburure za district ya Rwampara ahabw'entebe ey'abakyara. Ogu hamwe na n'orukurra eby'obururu rwa NRM ahabwa district ya Rwampara Jackson Mutahi bona bakwatwa kandi batwarwa aha polisi okongera kucondozibwaho. Ebyona byabaha polisi ya Nyehanga mu district ya Rwampara ubwo abahagizi ba Ana Kansime ohereze kurangira nko kwa sebendera ya NRM yo bwishinjiro kazi bwa Rwampara aba batahirira polisi ya Nyehanga wayema yo kuranguhine aba babizire kwiba empapura zo bururu ezibarangiro Ana ngo musinguzi. Motoka ya polisi yabakwatirwa polisi ya Nyehanga ekuteekateekaho kuba niyo yabeyizire kutwara empapura z'obururu ningashi declaration forms. Niyo twaterera akaruru kitwa ka Rwampara so ntwebuza akaruru kabakatire kare bakakarangerera empapura zibaguza kutwaragarika kubara kurangerera basya twafitera umurundo gwa kabiri kandi twatira umurundo kumwe tukaheza kandi tumanya cye abahagizi beye nahabwejo yitwa basoti ngera shongazi tuzaguma polisi akakaruru kitu bakaresere obwabso bakakiba twahunama ahariyo no mwosho twenda akaruru kitu and we are very serious we want our votes ngete badde order from above tiyenna yenyigira mukono n'akaruru ka Rwampara akwatibwe kwe kumugambo wa bondi ne bamuteekako empingo ono wambarara abadash medication forms nga talina na baruwa n'emu emukiriza emuwa rukusa kuzikima azebuzi nga azikima ate bigenda maaso bigamba nti babitwale barangirira atayitamu kati regional ejidde ku order nga gwesangawo yenna agenda kwatibwa. Nafutanchirana na office ya electoral commission na office ya security Rwampara ne one flag bearer or declared Ana Kansi. Honorable Malasim yandikiriza nti akaruka Musinga naye wagenda kumpewo ate n'abuzaabuza abantu tebagenda mulangirira ekyo bamulangirira leero yensonga kyolina abantu bangi eyo era eggulu twayambiddwa kubala ne candidate nitumusaba twamuyise atuyambira abantu obadde bamukubira tuwulira tushumye mbutukkirire okuva eri ewala enyemwizi nti bajje eno yatuyambye okulinga abantu be nsaba honorable mulakirize defeat then bwaba nga manyiti yawangula alinde tango doya amulangirire dani ogenda kumpewo nga agamba abantu tubagenda mulangirira. Sebuma Kawesi
hamwe na Jackson Mutahi bona bayengizi ya polisi enkure yambara hagati y'obukome bw'amani. Izuba rya nyuma abazyo habiroho urukiko rwaho naho uraba byo kwerinda abembezi ba NIM mu district ya Rampara ashitebe cha polisi Nyinyanga negendera cyo kuma businge mu district age. Mutahi Jackson obina kuriro kuteza akaruru mu district ya Rampara agambira byo kwerinda ngwe byarangirire we nabo yabire nakora nabo nebyo mazima. Akabaho some mistakes for ntubara akaba data entrance bakaba batase murongo information baize kuprinting atukwana musinga. People refused by Yanga kabi the declaration forms after realizing it to agarkamo to akabazire ana honorable ana kansi yasi so ni commission ngalo tosha ukubaza honorable tusime karanga wakabiri kankuna musa wakashatu honorable njinoma umuru rwampara tuyenekezo niyo muntu ari kureba nkoko akajetente kandi akenda kugira ngo nkoko hateye indukire nende kandi akiceza ngo byo mayiceze ngo nkoko ya benti. Tugumizamo n'amakuru polisi mu district ya Kakumiro eriyo necondoza aha abantu bamwe abareno bahiga abantu abayikize emotoka ibiri zomwe ombabire besimbireho omwishaza erya Bugangizi South ahizo bari kutera akarura ka NRM. Emotokeza yecibwa abantu batakamanyirwe halimu UAZ igana 5 kashare W neya UAH rukaga 98 kashare Z ezuru kugamba kubaza birezigeza Professor George William Rubega omumu babire besimbireho okwayanire bendera ya NRM abwakaruru ko munyishenjero wa Bugangizi South om district ya Kakumiro nikigambwa ngwe byona bikabaho omufutera karuru obwabahagize ba Professor Rubega batahirire cweka cha Chogoro omugombora ya Kisengwe twaturaje okufuna copies ina twende kusigaza copies zitu nkaba register for reference ukareza na ba agents copy ezintu tukazitwara nkai o register wa pali w'ugomborora bitu hata matwafuna makuru Uganda aba abungu side Niger Mr Professor George Rubega bafuna makuru ngo zimeza asigara muri ba agent barumba kunu kujakora kabe balimba chairman siri aine mpapura zeyeze byeshongoro bye business tami baraza kuba iko bashanga sitami bamurera kutumya nima tuza kutamunju ya bageti ya tamunda baguruka bagwa munda mu gate Robert ya tamunda mukazi yamuhondera bayi umuntu bageti bagwamu batandika kubakora mu buraza then abatanga bagama kibazirero honale bongo kumusanga mu benda bakora. Robert Kabateri no chairman w'egombora ya Kisengwe nagira ngo motoka zikizanzenda kumutomera yaguruka yataho munju ati kubijana ndawunga ko abali sirimo twenda ngo bantomera kuya tamu twenda nguntomera nyine ukayagenda itwara yatiri baraza kuri ati kuna atawe twatane kugwanagana buri kimwe cyone hata kirugumanya ngo haba he cyabo twakugiye kutera buri kimwe cyone kiramo twarwana isaha abantu babasisamani bayiruka motoka ibiri zaterwa zazije ziri motoka ina ibiri za agenda zashira ziruka zagarukayo ibiri bazitera uzona bazitusi. Chairman agamba nti abantu bano bazze ne bamukuba ne bakwa n'omukyala we ne bamutwala ko ne sente miliyoni 4 tuli kunonyereza kutandise ekirungi tufunye lead muje bava suubira nti munaku nga 2 banga 3 bamutujja kubanga tubakutte batwale mu mbuga z'amateeka. Omugandi makuru mu Rushema obiro esimbira ntebe yo kujwekera bwo kwate bendera ya NIM mu Rushema North Pison Nkuruho akanise birujuro mu Karuru ari kugira ngo Eriode tumwesije niwe yasingira Karuraka tukareba kugura command massive voter bribery kandi tarukwikirizwa rugirira kutwagiza rukaburwa ngo Karuraka karaterwe abantu bengi na munonga bitukakana nabo bakagurira munonga abatezi bakaruru izo bari futera karuru tuyino hame wingi bwecongejo kandi ubaro yabitu bari mbakoraho abo kuba turiyo tuzumukoti
ogu yasharamo kuzo mu koti ya NRM nayenda bakagarukemu ogu nagira ngo bamwe babire besimbire bakareta amahe ecyateganisa abahagizi be okumuterera karuru no kwejumbira by'amahe military police PDF n'ebindi ukwejumbira mu karuru kandi bakija side na mahonga yabitwa bitwakana nabo kandi kikateganisa abagizi bitu taza mu polling stations taza ka polling station umboyire kutera karuru so eshongana nyingi baro yabitu bari mbagezaho kurundana ubujuruzi bubona kandi tuyonza kuteka mushango umuturabino ya NRM kureba ngo ishonga izakorwaho na munonga karura kagarwa gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto na Sheikh Abdulatif. Tugumizamo n'amakuru obureberezo bwa ankore nko murengo gumwe ubwo kwenegeza ebyentunguka omubureberezi bwatongoza okutandika kwa project eziri kuza kumara emyaka 10 kandi ezi zabarwamo kwija kwezo sente ziri kwingana billion 9. Omukoro gwakorwa habureberezi bwa nkore DSTV Minister Tom Butime no yabarwe mujenyi mukuru biti yajweteza Minister Bright Ramerama Abayobozi wa akore ibiro 18 kwa mushazo 18 kwa mushazo 12 manage kumasa hati na semyaka 15 kumurebereza wa akore Bayamaye bwambebi project z'ubureberezi burkwenda gukora myaka 10 zatongoza ubu tongoza na Jironchi ya Ankole Diocese 10-year strategic plan ubwandiro cyo kwataho kwishikira cy'imyaka gaganira Andre Frank kwa imyaka gaganira that's when you are at your prime. Bishop Kron Mamjisha no yavura kandi yashaba kristayo kwatanza kugira ngo ayemere amazima arumo kunyita amazima na omugandi miliyoni zikurenga 200 nizo ziri kwetenga kutandika kombe kekanisa ya Nyartundu Church of Uganda eri kushanga mu sawa dikono bwa Kinoni mu district ya Rampara. Ebyone bwambirwa mu kushaba ko kusima ko wishemwe na tukunda kedresi okubira kanseji okube kugenderire kurundana sente zo kutandika kombe kekanseji mu mweti sina Hana blessing Nyakato bazafuta wa mwizine ya tatitwe nikizizina rya mukama kugira ngo inyombekere yaje n'urwe yahama haza yagumana apakasa na mbere myata y'abantu nagenda nashaka abana be baba abebico murungi ati barugamuki nangwe neza yanasima ruhanga okusemyaka nkaga nena kana omusima ruhanga yajya ngutombekeho mishenje wa Rampara County Honorable Amos Kankunda na washuru mukishaboku kandi abahiro muganda kwatereka niseje abandi aho nari ho mu butwine kandi nashanga bose abadiko nahejwe najyandire kamba heze shaho 50 icyo kutandika butandika omugandi abebembezi babejo mu mashomero byanangirize kutahembera eramaraho butabanko mu mashomero gabo okhaburoku kire Bishop Sheldon Mwesugwa Bishop wa Ankole DSTV wabena bugana habembezi b'amashomero ga senior aga primary n'amatendekero gahiguru abitabiro mushomo gw'icoro kimwe ogukorirwa hari St James Cathedral haro ashtebe kikuru cyo barebezi bwa Ankole. That it is because of God's grace, then I feel we should reflect on the words of John, the Gospel of John, chapter 15, verse 16.
ekintu cy'abana bakwebembera batayi babo n'ekigambo kikuru munonga abo kuba icyo kubanza ntisimo kureba ngo abana mbwebembezi bwabo nibakwera munonga omukutegeka amashomero agabakurugamo bangwa amashomero tugaza mu buvuyo kureba ngo abejawe ndibabakwasa bakorwa amashomero babana bataho umutima kureba ngo amashomero gabo gashoma kandi abana bahika nabo nibabakwasa Western Susan Chasima Senyamo Gideon na Abdulkarim Sengendo tugumizamo n'amakoro emyeto mu district ya Ntungamo bashabirwa kureka kugayemeramo hamwe no kushomera mu matendekero ageneza license Dr Wilfred Nahamya agambire ebi obwabera rya mukoro obwo kujweka beji 2008 muri diploma na certificate aharwa Shamire Vocational Institute muri Ntungamo okujweka beja rwa Shamire Vocational Institute ko mu rundo rwa mukaga kutandikire n'abeje kumba bari kwetorera town ya rwa Shamire Gwanyuma mukoro gutankire busya abeje bashabirwe okugira imico mirungi Because some parents have been crying when they take to institutions that are not registered. They get certificates which are not recognized, and at the end of the day, government and other employers deny them jobs, yet all the money has been wasted. Abejibito, agurajuands abayamba shobora, all that we have given you was part of our ingredients. Omwe ingredient no jita mwerenga ningo mwe wanje. Aba bashabirwe kureka gayemeremo kandi no kureka kwata amagaraga bijaga abo kuba bamwe bahindura baferirwa amagaraga. Musaye muri no musa ensini mpango konke birkweta gwahabu mutwa successful tibiri byinshi. Kora gende wabuga nechi wayashama watamera wabuga nakiriyo kashamo katamera noja kutamera ombere ebera kwemerere haza byakwemerera to kujya kugera amagara marunji koko boshomere nasare boshomere senior wagita hebiri oreba ngo okurire nkahi omwishomero kandi oyitire mu sente nyenda kubakurisiya yo kandi kubakira omureba market abejibirana na munana nibo batungeza diploma na certificate omugandi abazire hamwe n'abashomesa barigire bahigwa kureba ngo uburyo omwe yakora umuga gwe babana benda kutora ibyo bwegeso mu misho Robert Agumoro mukuru w'ibyo bwegesa bwa Rukungiri municipality agambere bo bwabira ryo mugenye mukuru ubwo abana ba Kinyasano primary babimboreka intaranta zabo kugamu musomesa yakora umurimo gwe wanasara akakora umuteke akateka uwaroba akasomesa uwapa akasomesa arome ntato masomero kugira ngo bagenda bakonsepretinga apa kandi byaroba batabisomesa abana kwakoze mu school open day babindi presentations ine cyangwa cyo bakwegamo amunonga leadership skills and roles umwana nakora nka head of the family ninga ka kumuzire mukazi ushanga ya playing the role of a mother and the role of a father azamanya yensi ya ubundi cyashimye kwa nakora ubwirwa bukuru yabana azimsemoye aguma yongere yahiga amashomera garukoraje korengana hamwe kureka ngo biha amashomera ganda garukora kubi so ina umundo kose twendamu kozesa amashomero agarite kunyura gari yagani agaruku ibyo besa numbano kireba imotoka yaba yari mafutemba yaba batwe yayo yafa barete motoka ndize inamani batwahekizegere enyurege singamire erenga kabuno ndi Anita Tukunda na Dan Basibye twaza kumuraho netugaruka agarukura tahu negakushikibwaho Movit nerwa mite nebjumana oyizezo rukugonshaka okutanga endwara zo mbiri nkobhere ebuguna amazomba nezibawe kundeka mwana wanje hata bakuguba Movit bakabito mushipa kimwe agarukura taho waka sandi haqa tungure dini y'Islamu abakabwohe SS
batebekanisa empaka z'okushoma Quran. Tiwadde tusoma alhamdulillah naye tweteekemu okutya Allah. agarukurataho gabanaga kushikibwaho Movit nerwa mite nebijumana oyizezo rukugombishaka okutanga endwara z'omubiri nk'obuhere ebuguna amazomba n'ezindi kukundeka mwana wanje hata bakuguba Movit bakabita mu kishupa kimwe. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Abakampala bijire ekyo ni kirungi lito tuliyo ntwije banywani noho ine chenjeji anko no basokozesa esimu yawe twine momo uga mwani wirunda chenji wibere munonga nanye bambe nasimu bitu zone zinga nishatu nechweka ego sebe wanga wanje bishikano shwa sente zampo konga anko no basa kuziha simu yawe ubiza muzane bisimu byawe oba tuyeme bimwe mwebale kutebekanisa nyo umukure anaruha kurugo mukasheshe ndio mukushopinga Juma ijo yambe mutaye wa muhebe inta motoka muri muta anko no chibona kale no basa kusita simu yawe okole sente bantu mwebale kuisha mwanyereka rukundo na mbwenu nashemerwa kubaleba nitwe twasima empomba bazicyara haho mukaka mwongere ha ruhombo nakunda munongo ruhombo rw'ibinyobwa kandi etekanda iwe to kwetaga kutambura iwe nayo okustama hatu tuguma mwiruma shrenkazi cyo hirwe oine gumisiriza werarenko mwerere n'umfaratsi gw'omutendo kandi nuguhanga omugongo omubiro gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwece orukwenda resform ensi y'ebiroto birungi nyebiti kubyenda Penkoni yakweha utamuyo mu mudu nokora ekikire wanyompenkoni noshumurira kushemererwa ohuriro bunuzi na nobusinge noenda kuchamuka mpenkoni igenda yakintu cyo kunywa cyonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngashimyode ku mpenkoni ukakasi kwata nawe nyuwako tunge icupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire
Skylight Hotel restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineona chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchamo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 noyenda kwishikiriza ikiroto cyawe ecyo kwera amagara g'abantu nitwakira Hafini's Medical University itendekero eritongozibwe okushomesa amashomo agebyobushaho omu East Africa. Obwahati nitwakira applications omu mashomonka Bachelor of Medicine and Surgery, Pharmacy, Lab Technology, Weekend Nursing and Midwifery, Medical Education Nurse Tutorship, twine na diploma omuri Nursing, Midwifery, Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Technology, otebirwe na za certificates omuri Nursing, Midwifery, Pharmacy, hamwe na Bridge Course. Twine laboratory yo murembe eyo mweji ari kubangurirwamo. Tuyishirire ahamikutu yitu www.fmu.ac.ug tandika urugendo rwawe rw'obusinguzi na Hafini's Medical University. Hafini's Medical University okutambira amagara g'abantu nubwo mwete gwitu. Kuri mucho wararoteka tekera habyo kombeka jeno mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omuri Mbarara City obwa hata bafurikire kimwe bakarga aha Garage Street no bashanga Makanising Street aha kizimbe cy'aba sister hamwe na hashungine na Chosiga House hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira aha banda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka Makanising kafurikire aha we house yabo bine hotel nyamwinji enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China mikaso size zona nebikabya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tile zempango namabare gahabisika na swimming pools twinitaji ishaka waguro mu bwinji transport eruho wahika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata manager ogito wagito konka batu mu kidara kabataka jiremo MC takiziri DJ achumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunywa mbogo nawe pensiyo na nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda nigende mbogo yoka oyine kanaba mulungi ayibambe nekolera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje oyino mukoro nkembaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rwensi yona obwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa achombeko echa Central Market room number 17 Harimbaguta Street omuri Mbarara City okumanya biri kukiraho tera noti mushanju mukaga hata no nitano chenda na mwenda ananeina tina events nito twengo muri burengero rw'izoba abino buhereza bw'umurembe katochi no bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi okurugera izoba abantu banje tibarigaruka kugire nakwa mutima byaguma bina mashemererwa
ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katoki mugume munywecho katoki ino bunuzi bwayo katoki kerya hamutindo katoki ine chama chayo muhute katoki yerya hamutindo katoki alcoholic drink inuzire kandi teri kuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho. amanya ndabawe mirembe amazina ndi John Patrick Byaranga hazogumanya kuturumu aha twina masarazi awejo ngizi ntarkumanya kuyen 12 fresh sore kisa aho naho nkazum fresh sore bamba sore yabo kongo mu tukozesa ile birunge byine sore yabo tekuchira korarara aha ni ndisenkoko sore ni njukoisa ku brooding enkoko nke 15 15 shanga ziriyo mburuda mbweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyina maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora amagoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free ebiri kukira hotela noti 8 noti hashatu na mkaga hatano na mshanju ngaga ni 5 eyabusha mu namakuru obureberezo bwa East Rwenzor bwayacira itaji rya mwenda erya Serena Sacco kandi eri ryigurwaho ombutongore om district ya Kamwenge obuhereza bwa Serena Sacco bushikiro mu district ya Kamwenge kandi umukoro gwo kwakira itajeri gutandikire obw'abantu barukwemurkana bandi ebi byona bibire byebembirwe abareberezi owa East Rwenzori na Ankole Diocese kandi sakweji etongozibweho kada George Tunanuche ojwekire RDC okutuletera itajeri eri watandikire nindebo kuhindura abantu ba Kamwenje na heri ya Kamwenje umataji 15 agatushomerwa neri 16 ruwagambere kuzahoyima uko babacherebezo mboni nchimanyisa na ryo so umataji ago ngoreka ngo haro contribution impango ochitinisa professor ibali itafari elyote irahankurakurana ya Uganda under socio-economic transformation tujaguza obusinguzi gorugendo ruhango aitwaika abwa Serena Sacco 2012 tulo tukikingura mutere ruhango mungaro nyanda kusima umuningo gwambaganiza petroni wa Serena Sacco kandi wagitandikire the right reverend associate professor Sheldon Mwesigwa umushenja wa ruhango w'ubwenge kandi dini wa province ya Chato Uganda yemerera Sheldon wakutera umungaro uryo munyabwenge Serena Sacco obwahati ya sitaji rya mwenda kandi umuryaga harume ryantinda isinjiro rwampara Kamwenge na nambara nagandi izobe ryaberi ebyafayo abo kuba ekiroto ekyabire kiruhe cyo kugira ngo tuhangusiye Sacco eshohora heru yankore cyashikirizo beri kana bamwe babasa kugamba Bishop Sheldon kabasize kakozoro mu rumo rw'amana nyenda kubagambira ngwizoberi obusinguzi bwizoberi n'ubwo mushija oyinizinde bakweta turyasingura savings accounts nazo ezimwe zihera amaguba na wabika nito mwe to kuferwamo twine ronde zebeka bingi kandi ezo zo kuzitwara nazo nitwereza ku tamu zo kushashuramo wori omuhingi nitwereza kuri jirira season wori wa business nitwereza buri kwezi so nikirigirira cyo ne cyuwiziramo ejo mutano ekirya bankeji einamagoba gahansi munonga kandi na za ron zabo tezerukucererwa baryakangara
bashemerirwe munonga Sima Meroni ya Sacco abo buhereza obu baturetera erizo bo mucyanga kitu cya Kamwenge kandi entwaza yabo nagikunda no kuba gukora imirimo yabo kusevinga loans zabo buri kimwe cyo no kuba kutwaza naura nabakunda. Amakuru agagasha kwa Anthony Atwine. Webare Anthony Atwine abarubona secondary school mu district ya Bunyangabundi benda government eyongeze aha sente ze kwereza amashomero eziryahansi yenkore ya capitation grant okwenda ngo bakatunga sente zirukumara okubasa kugura ebintu ebyo kukozesa omukushomesa abana amashomero agenshomesensia erukumanywa nka new curriculum. Okuru General Chiza Johnson orumukuru eyobwegese ayishomero lya Rubona Senior Secondary School no barabe nibatunga obwezi butarimo na bumwe cyayikumi coordination mesansia abantu bakitenga obwezi okutungura okushomesa oko enkishomero letu lya Rubona Secondary School twinemu obuzubu obukuba tulenga kuteka ensomesha yake ya government yetiro ebintu bino tukozesa nibyetaga sente nyingi kandi mu ishomero sente ezo nizo bazitalemu kandi abazaire baitu abamutu bakwisobora sente nizo batalabaniza muno eji ne mwashonga etumire na mnonga abashomere ayishomere bakwatanise nabandi empabwezi kwekwato munshaho okureba ngo banja kwera okushomesa abana kurungi nkaitwa nkisomero tujya kongera mu amani kuratwa kicyambere kisemerire kuba ekintu kindi ekituprogramu ene somese nshaka neba neyende ebintu ebyo gitamu bingi what would call resources nosanga omwana waraba alimu atina somaho kusigerangi mwinaho bamwinerangi zona zitabule obundi nazitabura nisiskara nangara natabu aina kwikara natabura pako waraye hamwe kyakwenda akega kurungi akakora akasigerangi nko kwa kucyenda so ati nosanga ngo nikiba nikiende ebintu byo kuteka mu bingi kandi ati obundi nosanga sente za government ethaire so koraki kutatumara kurungi ogaitu ganukira muna gasiniya kandi kera muno nkarubona secondary school musaba sente batwongeroho nuko tsobole gukora ebintu bya government ekwenda abokuba na pillars za NRM government bokuba ne tugambera mu socio economic transformation ito nkisomero tukija kugihekaho abo sente ntaitu omukibesere school open day abeje baze no koreka abazire babo bimu ariebyo ebarukora tuleke kwekwasa mu government tino mulingo ekutwazamu engenderwaho ibyenyegesa enu empyaka umuseniya habukuba government ne sindika sente omu masomero ekyo kuroraho rubona netunga milioni asitanemu buli kwota hasente zino ali musente ezikugura ebyetagwa byona kurangwa engenderwaho enu eyokusoma emishaka omu secondary schools yagenda kurubi mu maiso so atabaho isomero lyone likuleta excuse rundi erikwekwasa ngu tirine kukuragula ebyetagwa kurora ngu engenderwaho enu eyokusomesa yagenda kurubi mu masomero RDC wabunyanga bwa mukorono gugumwe akolisa mu gishogo kwehanangiriza abazire okwa cyo nkubasika bongere okushagika abana babo bashome kurungi abashinja kutubaheza PDM atahabu namba 3 na namba 10 na namba kangahe abachara bakwenda abashinja bingi mu musasire konka omukazi omwaburemire Norono wakasatu no wakatano amakuraga gasha kwa Jonan Singwere webare Jonan twazagaruka tumureho netugaruka Western Uganda, are you ready? The biggest expo of locally made products is coming your way from the 25th to the 27th July this year. Head to Independence Park in Barara City for the Bubu Trade Show, Western Uganda Edition 2025, organized by the Ministry of Trade, Industry and Cooperatives. Come and experience regional product exhibitions, live demonstrations and product launches. Farmers,
business processors, manufacturers, youth entrepreneurs, traders and service providers. This is your time to shine. Don't miss national ID registration, medical camp, blood donation, business registration, and free tree seedlings. Entrance is free for all. Book your exhibition stall and register to participate today. Call 0783-888982 to reserve your space before it's too late. Buy Uganda. Build Uganda. Mukama simwe eshiwe kirindiriro cyarwo cyashira abantu bo mukatare ka makanising nitubasya makuru marunja gakwatirine no kombeka akatara ko muremba ka makanising nko muringo guboko kwenegeze tungu ko murembo rwambarara entebe kansa yahwire kandi umuntu mogu no gukumara emyaka 3 okutandika nebiro 30 byokoze kwa mushanzu omwagwe 2025 omubwirobu abashubuzi nutse kufuruka kubani twora omukatara kasya aka Andrews kachika ina Dubai Tiles Warehouse tubase kureka contractor kutandika umurimo go kombeka bwayima tugaricyo mukatare akari kurebeka je nitushaba abashubuzi ba customer hamwe na stakeholders mwena kwetegerezana no kwakira impindukeji mbaraste council eyire kureba ngo buri kimwe cyagendera mu mateka abwetunguka yo rembo okumanje bukiraho tera note mushanzu 2 cyenda na mukaga 20 ningano basakutayira office zitu omwanya kwa katarakasya kachika yina na Dubai Tiles Warehouse. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Tandikizuba emirimo urugendo ninga kahumuro neco kunywa cha chituzi yenywere chituzi ohurema twenge aha mumiro nichikurwa kurwo mu chituzi cha shitake amajani hamwe no bwoki konjoro bunuzi hamwe no mutindo echi nichikurwa ba chituzi farm company limited aveine teknolojia nebyoma byo mutindo chituzi drink echirizibwa chitongore cyo mutindo muihanga echa UNBS kandi nashangwa mu maduka na supermarket zono muihanga kushubura tera simu noti mushanju 8 mushanju bisha twina bitana shatunemwe ninga noti mushanju 8 mushanju bisha twitano 009 abantu bambarara isingiro ryantonde ntungamo lokojiri kanungo gisoro kabare rukiga na burengero bwizoba yona nomwe two mu kiterane ecebebirwa mushija warhanga evangelist Timothy Kabare wohanga hamize nemero mu mikoro nebyo kutangaza nabo manyiso ebi akozire hagati yanyu ecine kiterane rugogoma turi muri tubaretere njiri eyamani omuchaha cha Kabale Stadium twebiro 8 ebiro 9 ande biri 10 tugyaba twinemo umupira ogwamana bo banajira hasi bakajangwe byanyu byawa litubeta mwije Yesu nayenda kutambira engwala zanyu zona kandi ogwamukaga nitwija kwa twine lunch free of charge nitukwanjurira Mbarara Institute of Health Sciences and Management ishomero lyonka eri cyasingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo rwa certificate na diploma omu diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Lero bagaruka bashomesa certificate in nursing and midwifery. Ishomereri in medical laboratory erimebyoma nebereba ko muntu library eyomurembe computer zechikacha higuru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry eyogwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji yombeko ebyomurembe hamwe no mwanya rugogoma go kusomeramu ebitabo ogurukorebeka kurungi nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isingiro odaka kiro mutahuni ya kaberebe okumanya biri kukiraho note mushanju 2 kaga na mushanju 32 mukaga nemu Mbarara Institute of Health Sciences and Management, we strive for quality health. Abakampala bijire ekyo nikirungi nitwe tuliyo ntwije banywani noho ine chenjeji anko
Uncle, no basokozesa esimu yawe. Twine momo. Ruga mwani wirunda change. Wibere munonga se. Nanye bambe nasimu. Bitu zone zinga? Neshatu nechweka. Ego se. Wanga wanje. Bishikano shwa sente zampo. Konga Uncle, no basa kuziha esimu yawe. Ubiza muzande bisimu byabo. Oba tuyemeye mwe. Mwebale kutebekanisa inyo umukurira naruha kurwo mukasheshe ndio mukushopinga Juma ijo yambe mutaye wa muhebe nta motoka muri muta Uncle, no chibona kale no basa kusita esimu yawe okole sente. Bantu mwebale kuyisha mwanyereka rukundo nambwenu nashemerwa kubareba nitwe twasima empombo bazicyara haho mukaka mwongere ha ruhombo nakunda munongo ruhombo rw'ibinyobwa kandi tekanda iwe to kwetaga kutambura iwe nayo okustama hatu tuguma mwiruma shrenkazi cyo hirwe oine gumisiriza Samson Kitchenware bakuretire ibintu byo gukora somoko wawe kandi nangwa no mu mahoteli bakuretire cooking dishes bakuretira ne dishes zo kuyamba kusavinga muka yawe ningasho mu mahoteli bakuretira za frasika ezigumire ezirabasa kubika cyo kunywa ningashe cyo kurya ukumaresha habiri nina no mushobo imwe bari mu business ya juice bakuretire juice dispensers bakuretira ama glass original bakuretira na kitchen electric appliances ibintu byone birakoze sibwo mu ciyungu kandi birakoze sibwo amashanyarazi abo baraguze biri original byonka Samson Kitchenware barashanga mu city yambarara ahari Mbaguta Street for any building opposite na Central Market baraguza kamwe kandi hamwe na wholesale okushubura no kumanya binji 0 05 08 Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Barara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Man, valet took forever. There's no valet here. Who took my coat? That could have been bad. Mountain Dew. Do the Dew. A new era has arrived, and it starts with a simple download. Get the new and improved My DSTV app and get used to more control with streamlined payments, easy error clearing, live chat assistance, and more, all in one app. This is the My DSTV experience, reimagined and upgraded to a whole new level. Download the new My DSTV app from your app store. Iri zuba nza kutayire cyaro mufite utoshaka kuba kuri yo kwesima no kushemerwa ombera bira inganda zitazi mwe na zimwe nebyanga
kabateranda hamwe kusharura ibishaka by'imbere konke birebe abakugura omukampani ya Moviti bagitsire birungo byona omukintu kundeka mwana wanje takiruho kuteganiswa Moviti habo nirwo mukushakira ibishaka bitari bimwe na bimwe okutambe ndwara zombere nkohere okweyagura ombere gwona gubaje gubereshera umwana nabasa kwesiga Moviti habo gel aloe vera avocado ningashe papaya Moviti okweyesiga izoba lyona. They are bossed up like never before with new buddies and your returning faves. From first class to all things shade. I hate fake people. Are you stupid? Last season was closed. I'd rather travel with a tripod than travel with high retirement plan. This one's cunning. I am husband. Kampala Cream new season starts Sunday 1 June at 8 p.m. on Pile Magic Prime. Stay connected to DSTV channel 148 and Go TV channel 303. Namakuru omureberezo wa Northwestern Kore Right Reverend Amos Magezi ashabire abeji okuguma batarukwehwa masiko ekirije kubayamba okuba abasinguzi. Bishop abire narahiza akaciko akaciyoga ahishomere rya Kibubura. Chonkama do solemnly swear. Jovrin Kalisa ohereze kwate bendera y'abakazi eya NRM habwa ibanda nomwe ahabarahizibwe kandi nuwe chairperson wakachikwa kachiyoga. Serve with integrity and dedication. So help me, Almighty God. Bishop Amos Magezi nuwe ayebembere mu mwoga ogokurahiza akachikwa ka. You really have your member of parliament, future minister, vice president of this country. Proper time, we will reap a harvest if we do not give up or if we do not lose hope. Praise the Lord. Do we sometimes lose hope? Yes. The devil is a hope stealer. He steals hope from us. Akachikwa kakachiyoga akarahizibwe nikaza kuba nikirukanze mirume y'abashomira hishomere rya Kibubura na nekigenderwa cyo kutishomerera hamutindo. We pledge to work closely with you, Syria, and the board of governors as a team in order to align the school priority projects and achieve together. Allow me to appreciate the new executive for the recent contribution to the Foods and Nutrition Laboratory. They contributed an often. The school was going, it is alive now. Praise be to God. It is alive and the performance is good. May I follow performance in papers, analysis of performance. And last year, you were well placed. I don't have the time to go back to my records. They are there in my phone here. But you were ranked very highly for, especially was it O-level even? Bishop Sheldon Mwesugwa ahamukoro gasimera abanya ibanda ahabwokutamo obwesije Jovrin Kalisa. Amakuru agagasha kwa Timothy Mushabe. Webare Timothy Mushabe ntuzagumza munamakuru agebye mzano timu isingiro esingire kazo na goremwe arusha okwangure mpakeza ankore finals ezandwe nyomwe bazihacaye cyakaceka stadium gore shize abisingira abusinguzi etebirwa mzano Joseph akandwa naho. abo kujango twahita buhanguze nka captain mina mashemero gwa minji munonga cyanga twahita buhanguze gatware chikopo kisingiro district yo majizi wisingiro kandi yo majizi wa mani so nyo muntu we mpira munonga egisingire twiro tumaziro bire buringwa takaha finals taku no mukota ya domo bibinja rimwe tukurugiramo konka wareba mpire indebire munonga ko kikaho ukasanga timu yagumanera abo ekora draw ekuwinning ekora draw ekurugenya mampora nebe ine chance nyingi kutware chikopo na ruga isingiro iza kwagira timu yitu iza timu kandi inamani kandi shemerirwe turijejeje munonga timu itota kitwara ahubwo atinga huroga neza no mu finals ubwo kwiyaza finals yatware chikopo na shemerwa munonga
ababaza nabo kureba Dickson Changa akandwanaho Enoch tina akurenze ya mitware 5 okukira compared to other districts so nyenda kusima abahaji bwenu jemerirwe na munongo okukira munongo kugira ngo abantu babire mbagira pazo umupira noronda muki nyonyene hono mwebembezi omu district yisingiro owanzire ngo paze cyo mu kifire nkasimba amazuna agera bikira Maria Nyama ekindi mu cya kifire nikiza kurebeka ngo kifire kirabe kihurire nikiza kuba kihurire nyenda kumugambira ngo erizoba eki nabirenda mu kihurire Omugande agebye muzano timu ya Vision Group erizoba yayoreko mutindo murungi omuzano y'empaka ezambara Corporate League yazandwa ahacaye cyakaceka aba basinge muzane bira harye 3 omumpaka zo mpira gw'ebigere kandi bargamu no bonero mukaga. Okay, ladies and gentlemen, we'll take microphone to go. Okay, everybody please. When is giving out 10% discount, you know, they just come over here from Nile Club. You know, listen now, say, which are the over router? We have a MiFi. If you feel like you want to get a smartphone, performance ite kabire mbi ungana bwete kabire to what we always expect and what we always deliver. Bwenshonga za twetu yo mukaruru na nemine mebire imingi so training te kwa stage unga hoping ngwe this game zakwaja goro gita naruzo uro potwazana kubi ewabanza yatugwera unga twashara muri katwetereze kutwayetereza twagobe mpira yitu ebiri so ntiyorekangu ne very improvement yamani babanza kutera wewe nyine nko muntu no manyesho bizawe so twamanyesho bitwaiza twazitereza outing ya lero so far twakasambe mipira 3 tusobodo kufuna points musanvu KCB twakoze drone Airtel twakoze drone Coca-Cola emwemu tukubye Airtel 3-1 netukuba n'entunga mu health workers 3-0 outing eji abanungi especially abo kugira ngo tube tukora training omu matches zitube tuzane zekinihiro outreaches so chaturetera kufuna that coordination cyo cyo kurebera twawininga 2 consecutive games kandi twininga na goals nyingi zo twaluzinga first game konka twiza twapuringa performance in the second game and this last game. Agebye mzano ngo twatwinire kandi ngo gahindira gacencire ahabwe kirekintu kusima mnonga iwo gubere ni twa TV West Serena Nuwamanya murare kurunje.